Reka ngo ikaze mane makuru ari kugenda avugwa hirya no hino. Icyo nakubwira cyo nuko abantu baba bari kugenda rwose bagaragaza urwego rwabo ikintu cyitwa itangazamakuru no mu Rwanda, social media hirya no hino ziba zifite uburyo ziri kugenda zigaragaza urwego rw'abantu. Hari abanyamakuru rero bakoraga kimwe mu itangazamakuru hano mu Rwanda bose ko bakabaye radio umwe yagira baterura rwose berekeza ku yindi radio mu buryo bunatunguranye cyane ko abantu bavuze batese byagenze bite. Ikintu cyatangaje abantu ndetse cyane batunguye nuko harimo abanyamakuru bavuye aho bari n'ubundi bongera basubirayo. Nyaboneka rero iyo umuntu avuye ahantu akimukira ahandi akabona bitameze neza yisubirira iwabo akavuga ati n'ubundi nta cyaruta kuyivuko. Ibyo rero byavugwaga nyuma yuko SKFM yarifite abanyamakuru babiri n'undi isanzwe ikoresha bavuye ku itangazamakuru cya Radio TV 10 bakaba rero baje kuba bongera gusubirayo, ndetse abantu banatunguwe cyane n'ino nkuru kuko nta watekerezaga ko ariko ibintu bishobora kuba byagenda. Ese byagenze bite abanyamakuru nibande bintu byifashe bite kugeza akanya? Se umuyobozi wa radio bavuyeho we yatangaje iki ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kubazwa ibibazo bigiye bitandukanye bigendanye no kuba abanyamakuru bamukoraga ku gitangazamakuru cye bavuye ku gitangazamakuru cye n'ubundi bakerekeza ku cyo bahozeho, nawe yari yabakuyeho. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu nkubutse ko nawe ari buze ko bari mu Rwanda bisiri imbere nyuma yuko Misi shize n'ubundi Perezida Paul Kagame naheruka kuba ari muri Tanzania wigano bigiye bitandukanye bijyanye n'iby'ubucuruzi ndetse n'imikoranire hagati y'ibihugu byombi. Aka kanya bwo ndaza kubwira ikimuzanye mu Rwanda byose ni muri aya makuru. Ako agatanga kakubwira ko rero Radio SKFM radio izwi Radio Sam Kalenzi yamaze gutandukana n'abanyamakuru babiri bakoraga ikiganiro cya sport by'umwereko nyine mu kijyanye na sport y'Iburayi. Ubona nta wundi rero yitwa Alan Ruberwa akaba n'umunyamakuru wandika hirya no hino mu itangazamakuru bye, aho afite profile cyangwa se afite page zigiye zitandukanye agenda andikira ku mbuga nkoranyambaga Facebook ndetse na handi. Akaba rero Alan Ruberwa buriya arumwe abantu babahanga cyane mu mupira w'amaguru abafite zandani kabisa akubyingareko ku mugabane w'Uburayi, ndetse nawe twara rero Imana ishimwe Kaza Cedru uzwi nyine nka Cedru. Akaba rero baberekeje kuri Radio TV 10. Abanyamakuru rero bari inkingi ya mwamba cyane mu kiganiro cyitwa SK Extra Time kigaruka cyane ku makuru y'Uburayi gitambuka rero kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu saa 11 kugeza saa 2 n'igice z'umugoroba. Aba bombi rero berekeje kuri Radio TV 10 nyuma y'ibyumweru birenga bibiri batumvikana kuri Radio ya SKFM aho ngo bari barahagaritse gukora. Rero ngo impamvu ziri behind cyase zibiri inyuma ano cyakomeje kuzicukumbura. Gusa nk'umuyobozi wa SKFM n'ubundi we akibazwa kuvugwa ku kijyanye ni gutandukana abana banyamakuru yavuze ati mbifurije ishya nihirwa aho bagiye n'abanyamakuru beza kandi babahanga. Ati rero ndumva aricyo nabivugaho. Gusa abantu ntabwo bari bamenye impamvu byibura hari hashize igihe SK Extra Time itaba kubera nyine ko bano banyamakuru bari bafashe umwanzuro kubihagarika, bivuga ko hari ibintu bitari bimeze neza mikoranire hagati yabo ndetse na kino gitangazamakuru. Ese SKFM iraza kwifashisha izihe ngamba kugira ngo amasaha yabo yo gukomeza gupfa ubusa? Irahita ishakisha abanyamakuru mu buryo bwihuse nyine bazajya bavuga umupira w'Iburayi amasaha yarasanzwe, cyangwa se ubwo n'ubutegetsi tukareba nyine umwanzuro w'umuyobozi wa radio. Agatanga akabwira ko mbere ko tujya no mu yandi makuru tunasoza by'umwereko nuko ngo witwa Eazy ndetse na Bruce Melody n'abantu bari kuvuga hirya no hino. Mu gihe rero ngo gishize nibwo ngo witwa Eazy yahuriye muri studio na Bruce Melody, noneho yumva ngo Melody rwose ngo ari kwiyita umuhanzi wa mbere kandi uheruka miliyoni 10 za views kuri YouTube mu myaka 5 ishize. Ngo nuko rero Eazy guhera umunsi yiyemeza rwose ko Melody agisohora indirimbo nawe agomba guhita asohora izina yizimya cyangwa se yita nyine yihagarika. Urumva ni competition itoroshye ariko ni competition nziza, niyo competition nziza ni ryahangana ryiza cyane ryo gukora aho mwakora ikintu cyiza ndakora ikindi cyiza kugira ngo nyine bahanganisha ibikorwa bo guhanganisha amagambo cyangwa se n'undi rwango. Statistique rero zigaragaza ko ku myaka 5 ishize Bruce Melody ari we muhanzi wakoze collaborations n'abahanzi barenze cyangwa se bakaze bohanze benshi. Akaba rero ari nawe rwose muhanzi wakoze collaboration zama flop cyangwa se zimwe bavuga ngo ntago zageze ku ntego zari zitezweho hano mu Rwanda. Ikibazo rero mbaza wowe iri
ari Bruce Melody ndetse na Eazy ni wohe muhanzi ubona urenze ku giti cyawe. Areka nkusoreze no nkubwira ko rero perezida wa Tanzania buriya ngo nawe agiye kongera ko baravuga ko rya no kwishyura unenya ko perezida wa Republika y'u Rwanda maze kumusura mu biganiro bitandukanye imikoranire hagati y'ibihugu byombi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byose bigendanye n'iterambere ku bihugu byombi byo cyane ko ari ibihugu bihuriye mu karere kamwe ka East Africa. Perezida rero Tanzania Samia Suluhu ategerejwe rwose i Kigali mu ntangiriro z'icyumweru gitaha aho azitabira inama mpuzamahanga yiga ku ngufu za nuclear muri Afrika. Iyi nama rero izwi nka Nuclear Energy Innovation Summit for Africa 2026 yateganyijwe rero kubera muri Kigali kuva tariki ya 18 kugeza tariki ya 21 Gicurasi no mwaka wa 2026. Iyi nama rero igiye kubera mu Rwanda ku nshuro ya kabiri yikurikiranya, ikaba rero izibanda cyane ku nsanganyamatsiko igira iti kubaka hazaza Afrika binyuze mu kubyaza umusaruro ishoramari rishingiye ku ngufu za nuclear. Ese iyo urebye imikoranire y'ibihugu byombi hagati y'u Rwanda ndetse na Tanzania cyane ko Tanzania ari kimwe mu bihugu bifite ubukungu bifite uburyo byateye imbere, cyane ko Tanzania ari kimwe mu bihugu nko n'ubundi perezida w'iki gihugu Samia Suluhu yabitangaje ubwo nyakubahwa perezida wa Republika ari mu gihugu cya Tanzania avuga ko u Rwanda rwifashisha Tanzania cyane mu gutambutsa ibicuruzwa bigiye bitandukanye abe byaturutse hirya no hino, ubwo ni ku mugabane w'Uburayi, muri Amerika ndetse n'ibindi bihugu za Dubai hose ndetse no muri Afrika hose aho batumiza ibicuruzwa by'umwihariko bikanyuzwa ku cyambu kizwi kiba cya Mombasa n'ubundi cyambu kikaba ari cyambu rero cy'igihugu cya Tanzania. Avuga ko rero byibura 70% by'ibiza mu Rwanda ndavuga ibicuruzwa amakontineri agiye atandukanye abacuruzi baba batumije n'ibindi bigiye bitandukanye byose binyura n'ubundi muri kino gihugu ku cyambu cya Mombasa. Avuga ko rero ari ibintu byiza cyane ndetse ari n'imikoranire myiza cyane by'umwihariko ku bijyanye n'ubucuruzi ndetse n'indi terambere muri rusange hagati y'ibihugu byombi. Ubwo rero umva ko nubwo mba nkubwira ngo bimeze neza mu myidagaduro muri siporo n'ahandi mba ndi kugenda nkunyuramo no muri politike kumva ko ibintu byose ari uburyohe. Hano nkubwiye muri siporo ko bimeze, nkubwiye muri entertainment bwo mu myidagaduro ko byifashe kwa Bruce Melody na Eazy, ariko nsoje nanakubwira ko muri